Kod svakog križanja prvo pišemo oznaku za roditeljsku generaciju. Roditelji su P. Isto tako ispisat ćemo si F1 i F2 generaciju, to su nam generacije potomaka, prva i druga. Mi smo ovdje imali slučaj da smo imali jedan grašak koji ima rozi cvijet i rekli smo da je rozodominantno, znači pisat ćemo dva velika P. A drugi grašak ima bijeli cvijet, znamo da je to recesivno i pisat ćemo dva mala P. Kako ćemo sad dobiti prvu generaciju potomaka? Pa spajamo ovo svako slovo sa svakim. I pišemo veliko P, malo P. I isto tako i ovdje. Da bismo dobili F2 generaciju moramo iskrižati sad ova dva. Znači spajamo ovog s ovim. I ovog s ovim. Isto tako ovog s ovim. I ovog s ovim.